بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يوميتي عزتري أخونا أختن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي بركات تري رمضان مهجد وسط أدي ريتن ألون من هيدا كورا من داهي دوغا ألون منجي mi duwastaka reetaka ei algon menge ita iman terikan ituru kura algon menge taqwa verikama ituru arokumen anna duwastaka reetaka ga hadanje sababaki Allah subhanahu wa ta'ala mi barakat teri mas lavva famiwani algon men taqwa veri umattaka إلى ويكون الرافع وني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تبع تقوى برمتك إهمما مي تقوى برمك تريك همني إم مهم إبايكي أرون من الله سبحانه وتعالى إيمان بما أرون من بچا واجب كربا فوا إيمان كم غرو كنت تريك همني إمها كنت تتك أرون من فريه من إيمان بو إبس تقوى بركم تريك همني كنت تتك sababaki hagigatuga Allah biruwetibe ilah taqwa weweni arun mengi hituga iman kam gurukuntaka adi Allah de terege iman wanche kantattaka islam deenu gemme kantattaka gomena furi hemen iman bildu e deenu ge sahhakama e deenaki ei Allah subhanahu wa ta'ala hadurtuga qabul kuregemwa hame kan deen islam deen kama e deenu himene emmeha usul taka qawaid taka e deenu amal kuran angwa fa emmeha kantattaka ki ei سلام بوديا ادي انسانا جي فطرتا بس اك ادي حقيقه بودي غمتكم بس اكبا نون ما رغلو كانت تككمال ون منا انجي كانت تكفري هم بوله باكي من بيجين الون منا فري هم الله التقوى رين اغتون ايمان كم غركون تكتريغ هيمنه ورا مهم ركن اخر الدوهن ايمان بو اخر الدوهن ايمان بو اي آخر الدوها كي الله سبحانه وتعالى كدنگه لوا فوا دوه كما دوها كي انسانونگه مي عمل تكن حساب بلوين دوس كما هي عمل تك الله سبحانه وتعالى هي جزاء بعمل هي عمل تك بس حساب بلوين بعمل تك بس حساب بلوين هي عمل كفا وميه كم غرها دكينك بعمل كفا وميه كم غرها دكينك ادي ميه كي هي كم غفا بارو جميعا emihaka suwargali bigindane kan nubaka muge fay baru jimi hayre narake wannane kan adi mi ege itora mi hama sida hissi tilafate be hettere kan e evsale gamanu bi echennon kama e insanage amal talla he amal takanu ba amalta lakirene kama Allah subhanahu wa ta'ala hisab ballawane kama suwarge wakama naraka wakama mi huriya kan tattake adi giyame duwahu medweri wa huriya kan tattaka furiya men imamu akhirat duhan imamu terege bahimene adi akhirat duhan imamu no ta akhirat duhu ge feshun menani insana maruma eko ehmema maruma foga insana ge furta marhala ki barzakh ge alam awun hitangarani awun menge terega غير مسلم معهم من زوان جهتوغا مي مهم مرحلة ديتريك شك فدن أو هم كانوا ميموجت موتك وإنه إسلامي هني موجت موتك بس غير مسلم مربودا يكمل أرون من مسلم زوان جهتوغا أدي مسلم جهتوغا عمك شك فدن ما تكامل سكي كله يقولون أرون ميه كيادين حادثة تبي فلنا حسا كلنا ميه كبوني إنا مي بيرو ميه تكايكيغا مي فاتور غرين تكايكيغا mi daturega mengos wahini kon ere fatur veri atibanna wahaka dekkime den komme soraka dini wahakata dakkam diyama ena en gorela fa bunye teba men gabul kormen nun he barzakh ge alame wak mane ki maruma fahoga kantattake faskam gashuga wakan ngiyame wumuge kori giyame dosumuge kori amu wegen wal giyame dosumuge kori tiba munge tereng ikakuwes diya heyye etana ene swal me kurani tiba diya heyye no tiba gar humetteriye ko diya heyye etana gossa tajriba kori heyye barzakh alam ge kandatta kavvalu azab dewe etan mot kavvalu ge sawabu libekan kavvalu ge mi niyami libekan ekan bismi tiba tajriba kori heyye tiba gosse aise tirno tiba gar humetteriye go tiba gar humetteriye ko gossa tajriba ko fa aise heri
tibai kan gabul kuram miyogu tasli zwana den emme kashigam wa jawab ne gune hem ebbesicche nubone zwana huri tanno miule wahake ki algon menge hituga hittakuga algon menge zwanunge hittakuga adi enum mesam aamu muslimunge hituga ves shakku feddu mattaka ghairu muslim masakke kure ege tereng ekkamen mi akhirat duhan imamunge terege himene akhirat tuge feshon kam gawa insana maruma faga barzakh ge alam komme mihika ves marumun ena gyamengi feshuni efaga den ena mida barzakh ge alama de terege shakku feddu masakke kure ade evve shakkenne gotuga algon men gapul kuran algon menge midinuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba fawanata ilahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anga fawahuriha kamakkiwes evve shakkenne ki hame aginu ves hingana kandutakkan adi ei haggo teduka kidu qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wani insanunge category ves bayan kur insanun behe baata ves bayan kurabba fa ei mi fada kantattakku fishmegge gotuga ene duniya gulefawa gotakun ene barzuga alam ene mi ragalu tanakan wata nuba tanakan bege midani ene Allah subhanahu wa ta'ala kid qur'an gal waqiyat suratu ga addiha afana ayatuga bayan qurabbani fa amma in kana min al muqarrabin farahun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al mukaththibin من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين دنيا متيجا إنسان بيت كرا إروغا إنسان بهبا إبايكي يي كتم بيجين فاميهم الله قدرك أعلو كان كون إله اللوبي أدي إله روحي وديغتون حاصل كرمتك مسك كون إله كتم مسك كراميهم يميهن الدنيا بس adi dunia ge sama ragal tan hinga majhe dirul mang Allah subhanahu wa ta'ala devan adi ege itura wa mi akhiratu ge wani swargata farawhum warayhanun wa jannatu na'im adi ibahun swarge ge hinga majhuma swarge ge niumetenge ban hunna bane wahak devana bayaki sida evara masake koron bayno hen siban hunna kiye sei hama ragalu hama hema gahul wari amma in kana min ashabil yamin إبامي هن كناي فراتهم فيدفون ميهم فسلام لك من أصحاب اليمين إبامي هن كيو سي سلامك كان اللي بيجين بابا وإحنا مستمنا كتكريكي إن كان من المكذبين الضالين دوغو كولا ميهم ميتانو جيم مهم نكتاكي الله سبحانه وتعالى خبرت إله فتوغا توا إله فتوغا بيان كوري فاوا إله النبي صلى الله عليه وسلم حديث تقوى تواتر مغون أسفاوا حديث تقوى bayan kore fa ebabe mi giyame tuho ge feshon komme mi ka beswa barzo ge alam maruma fo ge na barzo ge alam ge bahak tanuga mi heo amal kofa wa mi hunna ekam ge raha libehna kan wata ene ge heo amal tngene badal qur'an kan ade mi fada nu ba amal ta ko mi hunna ene ge nu ba amal ta bes ene tanuga badal qur'an kan ade mi num bes يتقبلوا عذابه جواه قبلوا نعمته جواه كيف النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسفورته بيان فعله ميكان كان دوغو كولا ميهم ميكان كان دوغو كورا من دي ميهم واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم يبقى ميهن ديبيني مي مثالك ميهار وان مي جيست هاوس كان وانك غوسياس ام فورتما ويلكم درينك يغوتوغا ديبي تشيكيوس dewe bara muhimme ceng etanaki tibaya kiha waraka mi tibaya mi welcome no to marhaba kiya tanekkan ebange welcome drink dinima egoto su naraka gahuli walen egota dewe echki ei nuzlu min hamim eban honna mi deveni egota marhaba kiyu gotum bes egaman eha nubakam boduwegen wa marhaba माने कि इतने की नुबाकम बड़ो गुम बात है इफद अनिया वेरिने माने कि अल्लाह के मी इंगे उन तकैला सुब्हानहु व तआला अंगोफ कंतत दोगको मी बरज़ख आलम इस्तोको नरक इवाय चिकन कबूल नको स्वर्गे वा तनेकन कबूल नको अदि मी मारूम फगा इन दुनिया वाक में कबूल नको हिंग आलम वाक में कबूल नको कंतत दोगकुल मुदिय मी हंगे वाक وتصلية جهيم إن نرك إلا لبينها إن هذا له الحق اليقين هم يقين بس بكن تتكيمي حق وجن أننا كن تتكيك الله سبحانه وتعالى ولي بيان كرم
එහෙම ලුබෙත අහුනා අෆතුන්නේ එව්වෙ ශක්කින්න ගොතුගා අලුවන් මෙන් මුස්ලිම් ගහයිසිත අලුවන් මෙන් කබූල් කරජ්ජේ විකන්තත්ත මේ එව්වෙ සාලේ ගාලුවන් මෙන්ගේ සලාමේ බුද්ධිය කනුවත අලුවන් මෙන්ගේ ෆිතුරත දෙකොන් කන්තත්ත කෙන්නු සලාමේ බුද්ධි ගෞලිවරි එක්කම ගවාන මේක මිකන් කබූල් කරන් ෆසේහවාන දෙම අලුවන් ෆෂා ගන්නව මිදෙන්නේ මේ හාදිසාග ජුවානක මේ ෆතුරු වරින්ගේ තෙරේ මී කුස්වාලි කරන් තිබාදියේ හිය මොකද තිබා රහමත් තිරේකෝ දියේ බර්සහු ආලම තජරිබා කරන් එකට තජරිබා කොෆා ආයසෙවා තකියාදේ අලුවන් මෙන්න හැම ඒනෙන් ඉස්වාල් කරේ දාන්නේ නුන්තෝ තිබාදියේ හිය නො තිබා රහමත් තිරේකෝ දියේ හිය බර්සහු ආලම ගොස් එකන්ත තා නෙක්කන් තජරිබා කොෆනොත නෙක්කන් යගින් කොෆා ආයසෙකන්ත තකියාදේ එහෙමම ඒන එනෆී කරන්නේ අලුවන් මෙන් මේ එකන් මේ වාකම් බුණනි එහෙම විජකම ගවාන අලුවන් මෙන්ගේ බහ එනගේ බහ මිවනි ගායකඩක 50 ලොජික ගොතුම් බලාගනක 50% එහෙම විජකම ගවාන අලුවන් මෙන් අතු ගැබුරිතු ඊතරු දලීලුත සනත්තකුන් ගුලිෆාවා කීර්ති කුර්ආන් අදි කීක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් බස් පුරතා එහෙම විජකම ගවාන ඒගමච්ච බිනා කලුවන් මෙන් ගෙබෙන්ගේ हम यगीन मिस में वाद वस्ते कम बुद्धि को तुम बला कम गवाना मिस हमें यहाँ की गलबेती अखुना अखुने कीरत कुर्आन का अदि एक कुरी गलुन धन्यवादम बेनु बे मी बारसो के आलम नोता मी मारोम फहुगा खव्वड़ अदाब के वाहक खव्वड़ लिबे नियमित वाहक दोको अदि आखिरत दोस एक को दोकुरा मी हूं एमी हुन नंगलुन में हयात को मी दिमाग कंतत का को में सगुन में एमी हुन हकीकत को विस्ना दियो तो मसे के करे विदाने हेन्न में इसीला दिमाग को तकन मिसाल का दन्नवा कम गवान अगुन में तेरे मी को निदाफुन नहीं दुगा एना मिसाल का एना गाग मी को आस जहां हिरो एने ने हिसास में वो तेरे तना को बेटी जैसे ने हिसास में रोय हेर हे दे एना मी हे कम के हिसास से बाबे एने एवा गुतुगा एने में एना कैरे गुन हे मी हाय ए हिसास से मी अगुन में न फेन कम एना कैरे कम जहिगिन निदाफुन मी को बस ඒනෙන් හොෆෙනුගේ වා කන්තෙක්ට කිව්සාසෙන් එහෙනම් හොෆෙනුගේ කන්තෙක්ට ඒනෙන් එබේ එහෙනම් මේ මිසාලක මීහක් වලුලම ෆහෝගා ඉතින් දෝසවන් ෆහන් ඒනගේ හෂකඩ නගා බලාලා කුබාහිගේ එනේ කවලුගේ අදාබ දෙෆා කුබා ඒනේ මේ හෂකඩ නොති හොයි ගොත මිසාලක මීහක මොනෆාන එහෙනම් මේ සල්ගුන් මෙන්නක ඒ එහෙන් ආලමගේ වා කන්තෙක්ට කමුගා වාති එකන්තෙක්ට අලුන් මෙන්නක ඉෆද dami kankama balafa nekkankam ke nuata barzo galam ga nuhiga kantatte ke no bunne kan no nana midenne fada mi ko hofinu ga ena mi bharat dufa gostan tanaka gos vettivesingadan adi ene misale kama warbodu ufale libigen ufaluga teregen uletam vesfenidan enen ihsas ta vesvedan ya mikale baavaru kantatta insanan eme dimave hofinu ge terege ene mes ehemme ekan ihsas ene kalegen idafonna මිසාලක මම එක්කම ගවන්න වෙන්නේ දරිෆුඩ් විස් එකන් ඉහසස් නුකර වෙහිඟාදාන නේද එකන් ඉහසස් නුකර වෙන් එහෙම වීම මිදන්නා ගොලේ වාකි හොෆෙන කීස් මිහම මි දුනියමති අලුන් මෙන්න දුනියක තිබේ හිදු අලුන් මෙන්න ඉහසස් වා අලුන් අමිල නෆ්සෙන් ඉහසස් එහෙම වෙන්න එක නුවා කන්තත් එකකි නමස් හොෆෙන් ෆෙනි නිමුමු සාලක මිහ ගාග ජහාෆුර තමයි සහාර ගන ෆෙනිදාන නමස් මිතන ගලුන් ෆාහක් කොල්ලම් බේනුම් වේ mi huwafen ei furihamen algon men huwafenuge wa huwafena effadu kurani kirune barzo gaal mukantatta names danna hole wa ki misale ke gotu evve salega huwafenuge wa gotaka nu barzo gaal mukantatta bani egotan algon visnage mesnuan enemes bayin ilmeri vidale babe mikantatta nafi ko inkar kura mi hunna huwafenuge wa kantatta mes mi hunna ene kairege je hunna miha nege fadan hama barzo gaal mu same kantatta onnani egotashe हम AI की गा अरुण में विस्ना के नुआन हुवफिन कम बरजो आलम की हुवफिन कम हकीकत एवस हाल अरुण में हुवफिन का इफद को गे नुआन मी AI की गा अरुण धन्यवाद बेनु बे इस्लाम दीन के दलील तक इस्लामी शरीयत के नुसूस तक का वर बड़ साबित वे नासफावा कम बरजो आलम के वाहक तक की खब्वल के अदाब के वाहक तक की खब्वल के नियमत के वाहक तक की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवा हदीस बस पढ़ के मैंने इन अहदकुम इदा मात عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة بحديث بس پڑھ معنی کہ تبا من ترے میہ کو ماروے چہیدوگا
ඒනය දක්කා ලෙවේනේ ඒනගේ රිදු අලයිහි මක්අදුහු බිල් ඝදාති වල් අෂි ඒනගේ මකාම් ඉන් කාන මින් අහ්ලි ජන්නත් ෆමින් අහ්ලි ජන්න එනකේ ස්වර්ගයේ ගහුල් වෙරෙක්කම ගවානම කව්වලු ගේනෝ නහිදුගා ඒනගේ ස්වර්ගයෙන් ඒන ලිබිගෙන් වා මකාම් ඉනේ දක්කා ලෙවේනේ हमें फदा नरका गहुली वरे कम गवाना वल याज बिल्ला अव में एम्मेन कियस अल्लाह सुब्हानहु व तआला नरका सलाम कुरवा सुवरुके गहुली वरे कम गा लवाशी हत नरका गहुली वरे कम गवाना मा एमी हकम नरका खडली फावा मकाम इन दक्काले के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सह हदीस बसवा एव्स वरका इनकार कुरे वर तवातुर ग मगुम असफा हदीस बस फुलता के එහෙම මේ මිෆද හදිස් පස්පොතක ඉන්කාර කොකුරින් දෙන්නේ ෆදාන් ඒ දොග්පුල මීහුන්නකි එයි එමීහුන් නරකෙන් ඉල්ලාලේ වෙන්නේ මිහුන්නේ ඒ ආඛිර දොස් දොග්පුල මිහුන්නේ ඊමාන්කන් එබා මිහුන් එක්කොන් එමිහුන් කිබන් අෆියගෙන් දාන මිහුන් සබකි අල්ලාහ්ගේ මේ මිදීන ගව ඊමාන්කම් රුකුන් තකෝ තෙරෙන් එම්මෙ රුකුනක බිස් ඊමාන් වෙච්ච මිහාකි හොරිහා රුකුනක එම්මෙ රුකුනක බිස් දෙකොළ හදාෆි මිහාකි හොරිහා රුකුනක බිස් දෙකොළ හදාෆි මිහ ෆදමි එහෙම වීම අගොන්මෙන්ගේ හිතුග එව්වස්වරක බර්සෝග ආලම අදෙතේ ශක්කු ඔයගෙන් නුවානේ බර්සෝග ආලම ඒ හග්ගුකන් කීතු කුර්ආන වනි බයන් කර දෙමගල මෙදෙන්නේ හදීස් පස් ෆොලේ තම ඒ හදීස් පස් ෆොලේ සහ හදීස් පස් ෆොලේ අමේනකේ ගමයි නබිය මාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඊලා ෆතුග නුවනි බර්සෝග ආලමුග කන්තත්ත හිඟානේ ගොතුගේ වාහක බයන් කරවා අන්නාරු යුරදුන අලයිහා ගුදුවන් වඅෂියා ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هدنا حبير ناركاج عذاب وشهليني ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدي قيام الدو قيام البوم بودو بجنوا عذاب فرعون آل وشهليني يعني فرعون آل فرعون أهل ورين ආල් ෆිරഔන් එමිහුන්නන් හෙදුනා හවීරු නරක අදාබ හුෂේලි අදි ගියාමෙ වුම් ආමුවගෙන්වා ගියාමෙ දුවහු එබා මිහුන්න බොඩුවගෙන්වා අදාබ හුෂේලි එහෙම කුරින්ගේ හුෂේලුනි එයි එහෙන් තනිග්ග හුෂේලි වෙච්චකනි බයිගේ එයි බර්සහුගේ ආලම එහෙමම මේ ඉල්මරින් විදාලු වනි නරක මේ නුබා කම ගහුලුවරිය නරකා ගහුලුවරිය කම ගවානම ඒනෙන් හැම මිගොතන් අදාබ හුෂහලිගෙන් දානේ මීගෙන් කඩේලගෙන් මීගෙනි බර්සහ ආලම කි එයි හගීගතුක වෙස් මිසාබිත වෙගෙන් වා කමෙක් එව්වසාලෙක බයිම් මිහුන් ශක්කු ෆද්දා ගොතන් එයි නෙක්කමෙන් නුන්කම් හැම ෆදා බුඛාරි හ මුස්ලිම් ගාස්පාවා එහෙන් රිවායත් ගෙන් හදීස් බස් ෆුල ගාසම් එනනි යහූදීන් තෙරේ මීහකු අංගෙනකු आयशा रलियल्लाहु अन्हा गारिया as මේ සුවල් දන්නවන තවාහක දක්වනි මේ කබරුගේ අදාබා බේගතු කබ්වලුගේ අදාබා බේගතු فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر كمان من يهودي من عائشة رضي الله عنها يهودي عائشة رضي الله عنها من النوني كمان الله سبحانه وتعالى عذابك عذاب القبر عذاب وتقبل عذاب ركعات القدر باش دعاء ربني فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم باي رواية عائشة رضي الله عنها كما إنكار كوري كمان إنغودا نغنوا أي إنساب أي واه أي كم أننا قلت كمان وده كم جواه كمان نعى كم أننا نجوا يبغوا تيجوا نغنوا تي كمان هيبولو هم جهودا نغين كمان كوفا إسكوري كم غس باي رواية تقاسك يفوق كمان رسول صلى الله عليه وسلم سؤال قرباني فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر رسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عذاب القبر يا قبر عذاب قبر عذاب بيكوتون سؤال قرباني قال نعم كلام فان حديث قرباني هذه عذاب القبر حق قبر عذابك حق بجنبك قبر عذاب لبينه يباك مجهول برينا دنيا متيجا نبان ولفا حياتن هيدا كفا ميهم حقوتك هراغني مي هيتوري غوتكن ولفا الله سبحانه وتعالى شريعه ايفسوركن ولمنتي الهوගේ මේ එංගුන්තක මේ බොලුන් බොල් මේ එවිසක බලාගතු මෙන්නති ඒ බොලාලා ජහුම ෆහුගා මේ දුනියමතිගේ හිතුරු ගොතකන් ඔලමුන්දා මීහා කී ඒනේ රබ්බ රසූලෙන් ඒනේ මුහිමුනු මීහා ය කබල් අදාබ්
الله سبحانه وتعالى دينواني كان يا عذابي حقوق ما اتشكن مي حديث مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربني هذه ميا اكيد كمان بدال من الرسول صلى الله عليه وسلم عمل فرا به قلت فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر دين يفهوا تمن كمان فيني بدا نغنبه رسول صلى الله عليه وسلم نماذج قربني كو نماذج خبر عذاب ركعت القدم دوان قربا هم एक फॉर्म कम में रमादे गसे मालूम में नबिस मोननी हतरु कमकुम रकाते कुमा एदिया तहियात फहतियात फगा दुआ कुरमा में सुन्नत साबित वफा اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال يقترق بيمنه قبل عذاب ركعته قدر من الدعاء قر يا النبي صلى الله عليه وسلم يدنه حادثه يفهوغا قبل عذاب بهغتو كما ركعته قدر من الدعاء قر فوا كما أسألوني هذا كفول عذابك حقك إنجي إنو هن دليل تبسي بهور مي الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فواني ميهكو مروم فوغا إينجي أهل ورين إينا والولا مي يبوري ديوما فوغا إميهنجي فيبولوغي أهدو إبئيها حسابوغا دي ملائكة مداغين إميهكو كلب بين دوما فوغا إشير بين دوما فوغا إني سؤال كرفاني مين مكيني كفرق امتحان وفتنة القبر حقيقة كفرق عذاب بناء فمي كفرق كربة سؤال تنجي امتحان بمتش هذه كفرق نيوم بس بناء فواني امتحان يعني رقم جواب ده أمك متش كنيك سؤال كربيني من ربك تبقى ربك كباحي رغلو ميه كم غوانا ما هيولفا رغلو صالح حياة مدنيا متيدا هيدا كفا غصفاوا ميه كم غوانا ما إميهكو جواب ديني ميهايا فسيه بجند داني الله ميهكا رغلو جواب ديني توفيق دباني هم رغلو هيو كم غهول بريك كم غوانا ما بناني الله أدي تبقى نبي كي كباحي بني ميناما وقتم جواب ديني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أدي دينك كباحي إسلام دين كما هنا مكتوب بناني هنا بس منافق بشكو في دفاع ميها كافر ميها هنا بناني تمنى كنيجي ميهم بنا ولا تتمنى عروه من محمد تمنى ربك الله مي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي محمد تمنى كي ميهم كي أقولون عروه من ما مي كفرق عذاب بينكم كفرق سؤال تقربينك كنير إنجوري دليل تام إيجا ماتشا إيه نبهد الجواب ده فيجي كم جوانا من سابون إيجا ماتشا بيناكو إيه عذاب ديني كان سادس تكون ثابت وان يبغى كيد الله سبحانه وتعالى إبراهيم سورة تقول حتى وصلنا تقول هي كربا بس فلك كيف اسمي كفلوا عذاب إيه حقوق جمبا تشكن كفلوا ثوابا نيومتا عذاب اللي بيجن داكا كفلوا مسلمين ثابت كن دفاعا إيه دليل الله وهي كربني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى ثابت كن دفاعا رجل بحكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة دنيا ما تيجي بس الآخرة بس الدنيا الإسلام دي ما تيجي ثابت وما سكت كل مسلم مؤمن أرتقنا قتادة رحمه الله بداروني بتنقى مرادك كبر سؤال كل واحد دوغا إيه رجل جواب دمجه هو توفيق يبين ديوم أهم ما كيد نبي صلى الله عليه وسلم حديث تكا حديث كيد الله سبحانه وتعالى بس فل تكون أرغون من إنجيل بدي كفر عذاب كي حقكم هم أرغون من جه تكوا شاكو فدا مسك كرامي هم جه يبس كم كارغون من بيسنا جه نوانه مي هم جه كانت تك أرغون من جه بيسنو أرغون من جينغوس كنوانه مي حقو عمل يبس شك من ورا ثابت بجمع كانت تا عثمان رضي الله عنه إكله فان كفروا عذاب جواها كده كده إذا كله فانوج مي لو مكله فانوج لو فرم كارونا أوريجين بس بولي إكو كله فانوج تبولي فرو تيميجين خميس كون بس تيمي حساب ده كمان عايز فاني إكله فانا سؤال دينه به كله فان سورجة جواها بناركا جواها كده كواها دوغا تيهاورا كيرت نوكرب عثمان رضي الله عنه بدار واني مي الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فاوي مي هاي مي آخر الدوغ إما فرطما منزلكي كفلوا ميها سلامك اللي بيجيكم غوانا ما إيه يردم باكي وبا سلامك اللي بيجيكم
එහෙම එහා නුරක් ખાතර තනෙක් වාහක එහා මුහිම්ම තනෙක් වාහක හලුන් මිදක් එහෙම එම ෆෘතමක මක මෙතනා දෙතරේ ශක්වල් මම හිතුක ඔෆෙජ්ජකම ගවානම තවුන් මගේ තරේ මීහක කමාරි තරේ ශක්කු කුරාකම ගවානම දෙන් කියනතෝ එනේ ඉතන් රගලු කුර්ම මසක්කේ කුරානි ඉතන් ගහන රගලු කුර්ම එ මාගොන් මගේ තරේ උරියා බේෆුල් නකිවස් කව්වලුගේ මේ කන්දත්තක බර්සෝගේ ආලම ෆුරිහමෙන් ඊමාන් බබයි කුතුක වාංජේ අවුන් මෙන් රෝද හිෆා මි රෝදතක කි අවුන් මෙන්ගේ මි ඊමාන් තෙරිකම අකීදා කන්දත්ත අවුන් මෙන් ඉස්ලාහ කුර්ම මෙන් ලිබේ බගුත්තක කුතුක හදෙන්ජේ රගලු සහ මවුලුමාත අවුන් මෙන් හොදෙන්ජේ අවුන් මෙන් කොම්මෙ කුත කලුන් මෙන් අකීදාගේ මවුලුමාත හොදාගේ නුවන් අකීදා කි අවුන් මෙන් ගේ හුරිහාවිස් කමකි ඒ සහ අකීදාගේ මච්චන් මීහාගේ නිමුම් බිනාෆින් වනි එන සලාමෙ බොම් බිනාෆින් වනි එම කව්වලුගේ අදාබා බෙහෙගොතු අදි කව්වලුගේ නියමත්තකා බෙහෙගොතු අදි ඒගේ තොර මේ මුල් ජුම්ලක බර්සෝහගේ ආලමා බෙහෙගොතු අදි ඉස්ලාම් දීනුගේ හිමනේ එහෙනියන් රුකුන් තගීදාගේ රුකුන් තකා බෙහෙගොතු මෙස් algon me iman kam රුකුන් තකා බෙහෙගොතු මෙස් අවුනේ සහ මවුලුමාත් ලිබිගන්නෙන්ජේ ඒ හදීගතු algon මෙන්ගේ එම්මෙ මුහිම වාජිබකම ගොන්න හදෙන්ජේ අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මාරිෆා කො දිනගතුමා ඒ ඉලාහුගේ හග්ගුතන් අවුන් මෙන් බරාබර දිනගතුමා අවුන් මෙන් ඒ ඉලාහ අදා කරන්ජේ හග්ගුත බරාබර ෆ්‍රියමන් අදා කරමකි ඒ අවුන් මෙන් එම්මෙ මුහිම කන් දෙන්ජේ කම ගොතු හදෙන්ජේ රෝදමහු අවුන් මෙන් න ය වගුත අවුන් මෙන් ලිෆාමි වගුත එකන් කම අවුන් මෙන් හේද කුරේ විදාන අවුන් දුආකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවුන් එම්මෙන්නකි අවුන් මෙන්ගේ අමල්තක ෆාර වෙරිවා අවුන් මෙන්ගේ අගීදාය ෆුරිහම රක්කාතිරිවා සහ අගීදායක මතීගා අවුන් මෙන්ගේ නිමු වට්ටක් කුර මසෙක්කේ කුරා වෙගොතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලැබුම් අදි අවුන් මෙන් මිදුනියම් වකිවෙගෙන් දාතුවාගේ අවුන් මෙන්ගේ අගීදා එම්මෙ ෆුරිහම අදි සහ අගීදාගේ මතීගා අවුන් මෙන් මිදුනියම් වකිවෙගෙන් දියුමගේ හිය තෞෆීක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙන් දෙබ්බ අදි අවුන් මෙන් මිර බරකාත් රමදාන් මහුගේ මේ දුවස්තකුගා හේගොතුගා ගෝදේ ෆොමා adi reyalukan hegotuga kurma imme haji kurtaka duwata kurma gi tawfiq debba ramadan ma bufri ma sawaba dal ma min debbo awun menge gawma kurmati fami wadi mul insaniyata kurmati fami wa covid-19 den rakkatir kam awun salamek kudebba awun menge watanan ikam aman kan debbo واخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين